Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Ishami TV. Mwaramutse mutaho muherereye, ikaze cyane ku makuru yacu ya Ishami TV yo mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Nshuti dukurikira ibihe byose, nyemera nkugeze haya makuru aramutse avugwa mu karere k'iyaga bigari, umenye uko bukeye ibintu byifashe. Bakunzi bacu, ku munsi w'ejo twababwiye yuko mama 23 yatangiye kuva mu mujyi wa mu duce two muri mu kibaya cya Rusizi. Bamwe babishidikanyaho, abandi babyemera ntibabyemereye. Uburo tuzanya makuru mashya, ese mama 23 igeze he iva mu kibaya cya Rusizi? Turabifite muri aya makuru tugira ngo tuzi tubabwire uko ibintu byifashe. Bakunzi bacu rero, kandi mu gihugu cy'u Burundi batangiye dosiye ikomeye, biyemeje kuzamura dosiye y'indege ya perezida imaze imyaka 10 iparitse i Madrid. Muribuka yuko ejo bundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Yaga TV, muri iki kiganiro bamubajije aho iyi ndege iri, uko bisigaye bimeze, avuga byinshi cyane kuri yo. Rero abarundi bamwe bamaze guhaguruka ngo bazamure dosiye y'iyi ndege imaze imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege mu gihugu cyo mu Burayi. Turagira ngo tubabwire ni bande bazamuye iyi dosiye, niki bashaka gukora kuri iyi ndege ya perezida, fete yo gutwara perezida mu Burundi ariko itarigeze itwara perezida na rimwe. Turaze tubigaruko muri aya makuru. Corneille Nangaa n'umuhuzabikorwa mukuru wa AFCM 23 yikomye Leta Zunze za Amerika nyuma y'igitero cya drone za FARDC kisha abantu benshi imushaki. Ndetse turazitubabwira urwandiko Corneille Nangaa yamaze kwandikira Perezida Donald Trump, turaza kubivugaho muri aya makuru. Hagati aho muri aya makuru kandi tubabwira ko imfungwa zifunzwe na leta y'Kinshasa ziri kuvugwamo inzara ikomeye. Ibintu birakomeye cyane ndetse abantu barashonje mu by'ukuri mu buryo bugaragara. Turaje tubabwire niki kiri kujya mbere muri aya makuru. Hanyuma kandi turaza kujya mu Minembwe, tubabwire ko abaturage bari mu bihe bibi cyane nyuma y'izamuka rikabeje ry'ibiciro ndetse n'ibura ry'imiti, kubera yuko abaturage baho inyeshyamba zababujije ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryababujije rwose kuba babasha kugera ku masoko. N'ibintu bitoroshye na gatoya muri kino gice cya Minembwe. Turaza gusubira mu Burundi, tubabwire yuko amakuru twamenya ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yabagiye kwemeza genocide yakorewe abahutu mu 1972. Ibi bintu bihagaze bite? Turaje tubabwire uko iyi genocide igiye kwemezwa. Hanyuma turaza gusoreza hanze imipaka ya Afrika. Mwari muzi yuko Perezida Donald Trump ndetse na Iran bari bagiye kuganira ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano, kurangiza intambara, ariko by'umwihariko kugirana amasezerano y'ibyo batari kumvikanaho. Rero bakunzi bacu, hari amakuru mashya asohotse ko Trump yavuze ko igisubizo cya Iran bari bamaze igihe bategereje ku cyifuzo cya Amerika cy'amahoro ngo kitakwemerwa. Ese ni kihe gisubizo Iran mu by'ukuri yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo Trump yavuze ngo rwose ibi ngibi ntabwo twabyemera? Ndaje tubigaruko muri aya makuru twabateguriye. Nkuko ronge mbibasaba abakunzi bacu, munyemere mu nkande like gusa, kari akantu kameze nk'agakumwe ka like ugakandeho, biraza gutuma aya makuru abasha kugera ku bantu benshi bashoboka. Hanyuma niyo nkunga yonyine ngusabye kugira ngo untere. Reka rero ngaruke kuri amakuru mu buryo burambuye, na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugizwaho nanjye Jean Pierre. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona visa yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bugi Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no kugiciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri eka yawe.
Reka duherero mu kibaya cya Rusizi bakunzi bacu, mu gihe mu by'ukuri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba isibaniro ry'intambara n'ibifete by'intambara n'ibiganiro bya diplomasi. Ihuriro rya AFC 23 hari amakuru mashya ari kuvugwa kubijyanye no kuba abashaka cyangwa se batangiye no kuva mu kibaya cya Rusizi. Mbibutse yuko 23 tariki 9 z'ukwezi kwa 12 yafashe umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wari umaze igihe urwanirwa, ngira ngo murabyibuka iyo hari ni wabeshyaga yuko 23 yafashe Uvira byabaga ari inkuru idasanzwe. 23 yaje kuva muri uyu mujyi ku busabe bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika zarababwiye ngo mu rwego rwo kwemeza no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro mwagiranye na Leta y'Kinshasa, murasabwa gusubira inyuma hanyuma kugira ngo amahoro ahinde. 23 yemeye gusubira inyuma, ariko ntabwo yagiye kure kuko yagiye mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru none hari kutugeraho aravuga ibindi bintu bikomeye kuri 23. Na amakuru yatangiye ku munsi w'ejo, ariko tugira ngo tubabwire noneho muri iki gitondo ku wa mbere ku itariki 11 ubu ngubu bimeze bitese. 23 yakomeje kugenda, 23 yahagaze, ibintu byifashe gute? Amakuru atugeraho aravuga ko iryo rya Alliance Fleuve Congo ryatangiye gukura buhoro buhoro ingabo zaryo mu bice bitandukanye. Iri huriro ryari yarafashe mu kibaya cya Rusizi giherereye muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yatangajwe n'inzego zitandukanye z'abaturage ziri hafi y'iki kibaya zemeza ko imyitwarire iri guterwa n'igitutu gikomeje gushyirwaho kuri uyu mutwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero ava mu nzego za diplomasi ndetse n'umuyobozi wa AFC 23 avuga ko hagaragaye ibikorwa byo kwimura abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu buryo bwitondewe cyane mu duce two mu kibaya cya Rusizi cyegereye umupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda. Nkuko amakuru rero abivuga, ahanini uduce bavuyemo n'uturi ahitwa Remera. Umwe mu bayobozi ba AFC 23 waganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital yagize ati hari impinduka ziri kuba ku rugamba, hari ibikorwa byo kwimura bamwe mu barwanyi, ariko ibintu byose biri gukorwa mu buryo bugenzuwe kandi nta kibazo gihari. Undi muyobozi w'uyu mutwe yashimangiye ko nta mpamvu yo kugira impungenge kuko ubuyobozi bw'uyu mutwe bugifite igenzura ry'ibikorwa byose. Iyi gahunda yo gukura bamwe mu basirikare ba AFC 23 ije mu gihe ibiganiro bya diplomasi hagati y'impande zitandukanye birimo gufata indi ntera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibihugu byo mu Burayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba ko imitwe yitwaje intwaro ihagarika imirwano kandi ikava mu bice byose yafashe. Ababikurikiranira hafi rero bavuga ko Washington iri gushyira igitutu gikomeye ku mpande zose zirebwa n'iyi ntambara, harimo n'abashinjwa gushyigikira AFC 23 kugira ngo habeho kugabanya ubushyamirane no gutanga amahirwe ku nzira y'ibiganiro bya politike. Nubwo rero AFC 23 itaratangaza ku mugaragaro ko iri gusubira inyuma, amakuru ava ku rugamba agaragaza ko hari ibice bimwe na bimwe byatangiye kugabanywamo umubare w'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ibi bikaba biri gukurikiranwa hafi n'ingabo za FRDC hamwe n'ingabo z'u Burundi zikorera muri utwo duce, ahanini ziri guhita zongera zikinjira muri ibyo bice 23 iri kubivuyemo. Abaturage bo mu kibaya cya Rusizi bavuga ko muri iyi minsi bari kugenda hagaragara ituze ugeranyije n'amezi ashize. Nubwo hakiri ubwoba ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose, bamwe bavuga ko ibi bishobora kuba ari ibikorwa bya gisirikare bisanzwe byo gusimburanya abasirikare mu gihe hakiri gutegerezwa itangazo rya Alliance Fleuve Congo. Ibi bikorwa rero bya AFC 23 kandi bishobora gusobanurwa nk'uburyo bwo kwerekana ubushake bwo kujya mu biganiro, ariko kandi hari n'ababibona nk'amayeri ya gisirikare yo kwisuganya no kongera gutegura ibikorwa bishya mu buryo buvuguruye, cyane ko hari n'amakuru yavugaga yuko ngo ari amabatayo just batangiye bari kugerageza kwimura amabatayo, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta gikorwa cyo kuva muri utwo duce bafite, aho buri gusanga ari ibice byonyine, ari gahunda yo kwimura abasirikare no kuzagarura abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iki gitondo nuko bimeze, amakuru avuga ko bavuye no mu gace ka Remera, aka gace nako kari muri Kivu y'Amajyepfo muri kino kibaya cya Rusizi. Rero turakomeza kugenda dukurikirana tubabwira ngo bavuye aha bageze aha, bimeze bitya bimeze gutya. Reka ronze noneho tujye mu Burundi, aho biyemeje gukurikirana ya dosiye ya ndege ya perezida yaheze muri Espagne.
Dukomeje n'andi makuru nk'uko nabibabwiye, kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'u Burayi yarapfiriyemo. Indege ya perezida w'u Burundi mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege Madrid muri Espagne, aho yagiye gukoreshwa ariko bikagaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha iyi ndege y'umukuru w'igihugu mu buryo bw'amapiyese kubera ko imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo yanahishuye ko yatekereje kugurisha iyi ndege y'umukuru w'igihugu ku byuma, ibyo bajya bita ngo ni mu nyuma. Ikinyamakuru RPA cyo mu Burundi kivuga ko indege ya Gulfstream G4 N 1151 indege ya perezida ngo yamurikiwe abarundi muri 2016 imaze imyaka igiye kugera ku 10 iparitse ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos i Madrid. Ikinyamakuru cyaboneyeho gutangaza ko guhera kuri uyu wa mbere ejo Radio RPA izongera gufungura dosiye y'indege ya perezida kuva yagurwa muri 2014 kugeza uko imeze ubu muri Espagne, unyuze ku kugera ku Burundi kwayo ndetse no kuva i Bujumbura muri 2016 na 2017. Mu bibazo rero biteganya kwibandwaho harimo kuki impamvu indege ikomeje kuba Madrid. Ninde muntu wavuzwe na General Neva wafatiriye ibyangombwa byayo kandi kubera izihe mpamvu? Noneho kirateganya kandi ikinyamakuru kubaza ibijyanye n'amamiliyoni ayigendaho buri mwaka mu kuyitaho no gukodesha parking. Mu by'ukuri iyi ndege, iyi Radio RPA iravuga ko igiye kuyikurikirana rwose ikamenya neza iby'iyi dosiye, ikamenya neza iby'iyi ndege, kubera iki iyi ndege itagaruka, kubera iki iyi ndege ihora muri biriya bice, kuki iyi ndege mu by'ukuri ikomeza kugira bino bibazo. Rero iyi ndege iparitse muri Espagne, twagiye tuyigarukaho, ariko iyi RPA iravuga ko igiye kuyikurikirana, mu by'ukuri dosiye igiye kuyubura. Ubwo natwe turi tayari kugira ngo tubabwira buri kintu ku kindi, buri kantu ku kandi, buri kamwe ku kandi. Reka rero tujye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko Igoma, aho muhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa AFC 23 Corneille Nangaa yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igitero ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ziheruka kugaba mu gace ka Mushaki zikakiciramo abaturage benshi. Hanyuma rero ku wa gatanu tariki 8 nibwo drone za FARDC zagabye igitero gikomeye ku isoko rya Mushaki muri teritwari ya Masisi kicirwamo abaturage, abandi benshi barakomereka. Nangaa abinyuje ku rubuga rwa X yavuze ko abakomeretse bamaze kurenga abapfuye bamaze kurenga 30. Uyu muyobozi yashinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bufashwamo n'abarimo ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abacanshuro barimo abanyamerika n'imitwe ya Wazalendo bwishingikirije kuba bushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 ndetse binakomeretsa benshi, byakozwe n'ubutegetsi butemeye bwa Kinshasa bwirata bushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo buhe ishingira ibikorwa byabwo bufatanyijemo n'ingabo z'u Burundi, abacansho b'abanyakolombia n'abanyamerika, FDLR, Wazalendo n'indi mitwe igambiriye ikibi bwishyura. Nangaa yagaragaje ko ibikorwa bya Kinshasa bikuriye kwamaganwa mu buryo bukomeye, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwabikoze bugaragazwa mu buryo bukomeye. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afurika wa gatanu yamaganye igitero cy'Mushaki, ariko yirinda kwerura ngo ivuge ko Kinshasa ariyo iri inyuma y'icyo gitero. Na Amerika rero imaze igihe isa naho yagiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma y'uko ibihugu byombi bisinyanye amasezerano yemera Washington kujya gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa yatangaje ko bibabaje kubona bwana Felix Tshisekedi arimo gukoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye na Leta Zunze za Amerika mu kwigira indakorwaho, ku ruhande rumwe akiha uburenganzira bwo kwica abaturage b'abasivile batagira kirengera, ku rundi ruhande akaniha uburenganzira bwo kwica amasezerano yose y'amahoro ntabiryozwe. Uyu muyobozi kandi yikomye Leta Zunze za Amerika zananiwe kwerura ngo zivuge ko Kinshasa ariyo yagabye igitero cy'Mushaki kandi abantu bose bazi ko ariyo yabikoze. Ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika binyuze mu biro byayo bishinzwe Afurika mu buryo buteye amatsiko yigaragaza nk'idashoboye kugaragaza neza
nyirabayazana w'ibi bitero bya drone, nyamara azwi na bose, kumwamagana no kumufatira ibihano bikwiriye. Ibyo nibyo bikwiriye. Corneille Nangaa yanenze uko Amerika yitwaye nyuma ya kiriya gitero, ashimangira ko imvugo yayo ihabanye n'uburemere bw'ibyabaye. Kubw'uyu muyobozi, Washington ntiyakagombye kuba yarashyize mu gatebo kamwe abahohotewe n'abahohoteye, nyuma y'uko isabye impande zose gutanga agahenge no kubahiriza ibyo yemeje guhagarika imirwano. Yavuze ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyize F-23 na Kinshasa mu gatebo kamwe, ibi byangiza kandi bigatesha agaciro ubuzima n'ubuhuza. Ikindi bigatera kwibaza gukomeza kubijyanye no kubahiriza amahame yo kutabogama no kwizerwa n'inzego z'ubuhuza. Yunzemo ko imyitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inashobora kubangamira amahirwe yo kugera ku mahoro arambye. Bakunzi bacu, hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo zahise zisohora itangazo muri buka tubabwira ko Leta ya Kinshasa imaze kurasa ibisasu bya drone byatewe n'amadrone bikaba byarisha abaturage, abandi bikabakomeretsa. Twababwiye ko rero ikintu cyabaye nyuma, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahise zivuga ko zamaganye ibyo bitero, ariko zirinda kuvuga uwabigabye, zirinda no kuvuga uburyo byangije abaturage. N'icyo ukabona yuko bitewe n'uko bashyigikiwe bashyigikira Kinshasa, ugasanga mu by'ukuri iyo mikoranire yabo irateza inkeke, irateza ibibazo bikomeye birimo no kuba nyine bavuga bati reka tubivuge gutya kubera amasezerano bafitanye. Ibyo nibyo Corneille Nangaa ari kuvuga, nawe yamagana avuga ati ibyo bintu ntago byari bikwiriye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zikwiriye gufasha iyi leta kandi ikomeje kwica abaturage bayo. Mu by'ukuri rero ibyo nibyo Corneille Nangaa, umuyobozi mukuru wa AFC-23, nibyo yatangaje. Reka tugume Kinshasa tubabwire noneho iby'imfungwa za Leta ya Kinshasa ziri kuvugwaho inzara iteye ubwoba. Mu mujyi wa Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa ikibazo gikomeye cyugarije imfungwa zifungiye muri gereza nkuru ya Kangabayi, aho bivugwa ko zimaze amezi hafi 3 zibayeho nta mafunguro zihabwa n'ubuyobozi bwa leta mu buryo nk'ubwo ko byari bisanzwe. Aya makuru yemejwe n'inzego za societe civile zo muri ako karere, zivuga ko kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 iyi gereza itongeye guhabwa inkunga y'ibiribwa byagombaga kugaburirwa abafunzi. Ibi byatumye ubuzima bwabo burushaho kuba bubi, aho benshi bavuga ko batunzwe gusa n'inkunga nke bahabwa n'imiryango yabo cyangwa abantu usanga babagiriye impuhwe. Richard Kirimba, vice perezida wa societe civile mu mujyi wa Beni, yavuze ko iki kibazo cyafashe indi ntera kuko n'imiryango y'abafunzwe isigaye itinya cyangwa inanirwa kujya kubagemurira ibyo kurya kubera ikibazo cy'umutekano muke, ubukene ndetse n'ikiguzi cy'ubuzima gikomeje kuzamuka muri ako gace. Yongeyeho ko n'abari bashinzwe gushaka ibiribwa byo gufasha abafunzwe batagishoboye gukomeza kubera amadeni menshi bamaze kwirengera. Nkuko rero amakuru aturuka muri societe civile akomeza bivuga, bamwe mu bafunzwe ngo basigaye bamara iminsi irenga 2 cyangwa 3 batarya, ibintu ushobora guteza ibibazo bikomeye by'imirire mibi, indwara ziterwa no kutarya ndetse n'imfu zituruka ku nzara n'umunaniro ukabije. Gereza nkuru ya Kangabayi ni imwe mu magereza azwi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko imyaka myinshi ishize yagiye ivugwaho ikibazo cy'ubucucike bukabije, ibura ry'ibikoresho by'isuku, ubuvugizi budahagije ndetse n'imirire mibi. Kenshi abayifungiwemo baba barenze ubushobozi bwayo iyi gereza yemereye kwakira. Mu bihe bitandukanye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki Leta ya Kongo kutita ku mibereho y'abafunzwe, cyane cyane mu duce twibasiwe n'intambara n'umutekano muke nka Beni, Butembo na Rubero. Ibi bikunze kwiyongera kubera ihungabana ry'ubukungu n'intambara zikomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, aho amafaranga menshi ya leta ajyanwa mu bikorwa bya gisirikare. Societe civile yo muri Beni yasabye Leta ya Kongo, imiryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi gutabara byihuse kugira ngo hirindwe ibyago byo kubona imfungwa zipfa urusorongo kubera inzara. Abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko ikibazo cyo kubura ibiribwa muri gereza kidakwiriye gufatwa nk'ikibazo cyoroheje, kuko uburenganzira bw'imfungwa bwo kubaho no gufatwa neza bugengwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko nubwo umuntu yaba yarakatiwe igifungo, ariko adakwiriye kwamburwa uburenganzira bw'ibanze bwo kubona ibyo kurya n'ubuvuzi. Kugeza ubu rero ubushobozi bwa gereza ya Kangabayi ndetse n'inzego za leta muri Kivu y'Amajyaruguru ntiburatangaza icyo ziteganya gukora kugira ngo iki kibazo gikemuke, mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera
ku mibereho y'imfungwa ziri muri iyi gereza. Reka twihuse rero kandi tubabwire yuko mu Minembwe abaturage mu bihe bitoroshye na gatoya, muti ibintu byifashe gute mu by'ukuri ubuzima bw'abaturage mu Minembwe n'uduce tuyikikije muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kuzamba mu rwego ruteye impungenge, aho ibiciro by'ibiribwa byazamutse bikabije, ibikorwa by'ubuvuzi bikaba byarashegeshwe n'intambara imaze imyaka myinshi muri kano gace. Tariki 30 Mata 2026 abaturage ba Minembwe bagaragaje ibyishimo bidasanzwe nyuma yo kwakira abakozi ba komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge bari bageze muri aka gace nyuma y'igihe kinini ibikorwa by'ubutabazi bitahagera kubera umutekano muke n'imirwano idahwema kuhavugwa. Itsinda rya komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yeyobowe na Louis Yin Weinstein ryasuye Minembwe ndetse n'utuduce tukikije twugarijwe cyane n'ibibazo turimo Point Zero, Mikenke na Kipupu. Muri urwo ruzinduko hatanzwe imiti, ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'ubundi bufasha bwihutirwa bugamije kugoboka abaturage bamaze igihe kinini mu bwigunge. Icyakora komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yatangaje ko ibyo yagejeje muri ibi bice bidahagije ugereranyije n'uburemere bw'ibibazo abaturage bafite. Amavuriro menshi ntagigira imiti, ibikoresho byifashishwa mu kubaga no gutabara indembe byarashize, ndetse hari naho usanga nta baganga bafite ubushobozi bwo kuvura abakomeretse mu ntambara. Louis Yin Weinstein yavuze ko ikibazo cy'ubukungu n'inzara aricyo gihangayikishije cyane abaturage bo muri ibi bice, kuko kubona ibiribwa byabaye ihurizo rikomeye. Yagaragaje ko ibiciro by'ibanze byazamutse ku rwego rutigeze rubaho mbere. Agira ati kubona ibiribwa biri kubingora bahizi cyane. Ibiciro byaratumbagiye ku buryo bukabije, urugero ikiro kimwe cy'isukari kiri kugura $40, ibintu abaturage benshi badashobora kwihanganira. Aya makuru agaragaza ko uburemere bw'ubuzima abaturage ba Minembwe babayemo muri iki gihe ari bugoye, aho benshi bamaze iminsi batabona amafunguro ahagije, abandi bakaba batakibasha no kubona ibicuruzwa by'ibanze kubera izamuka rikabije ry'ibiciro. Minembwe rero nayo imaze imyaka mu by'ukuri mu ntambara mu buryo butoroshye. Imihanda myinshi muri Minembwe yarangiritse bikomeye, ibintu bituma kugemura ibikoresho by'ubutabazi cyangwa kujyana indembe kwa muganga biba ikibazo gikomeye cyane cyane mu gihe cy'imvura. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yavuze ko ikigo nderabuzima cya Point Zero kidafite ubushobozi bwo kwakira no kuvura abakomeretse, bituma hafatwa icyemezo cyo kwimura indembe zikoherezwa mu bitaro bya Fizi, urugendo rugoye kandi rushobora gushyira ubuzima bw'abarwayi mu kaga. No mu bitaro bya Mikenke na Kipupu ibikoresho by'ubuvuzi biragenda bibishyira umunsi ku wundi. Mu gihe ibitaro bya Minembwe bikiri gukora, nabyo bivugwaho kubura imiti ihagije, abaganga b'inzobere ndetse n'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu kuvura abarwayi. Imbere itangazwa n'abakora ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko abana bato n'abagore batwite aribo bibasirwa cyane n'iki kibazo cy'ubuzima. Kugura imiti, imirire mibi n'ingendo ndende zijya kwa muganga biri gutuma umubare w'abapfa wiyongera muri aka karere. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yatangaje ko amavuriro menshi adashobora gukomeza gukurikirana abarwayi kugeza bakize, ibintu bishyira abaturage mu kaga gukomeye, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 n'ababyeyi babyara. Kugeza ubu rero abaturage ba Minembwe n'uduce tuhakikije bakomeje gusaba ubufasha bwihutirwa burimo ibiribwa, amazi yo kunywa, imiti ndetse no gusubizaho umutekano kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuhinzi byongere gukora. Imiryango mpuzamahanga iranasaba impande zihanganye muri ibi bice korohereza ibikorwa by'ubutabazi no kwirinda gushyira abasivile mu kaga, kuko ikibazo cy'ubutabazi mu Minembwe gikomeje gufata indi ntera uko iminsi ishira. Ababikurikirana hafi bo bavuga ko niba nta gikozwe vuba, abaturage benshi bashobora gukomeza guhura n'inzara, indwara n'impfu zikomoka ku bukene bukabije n'ingaruka z'intambara imaze imyaka myinshi isenya ubuzima bw'abaturage muri ako gace. Twihuse cyane tujye mu Burundi tubone gusoza, aho Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga ko agiye kwemeza jenoside yakorewe abahutu mu 1972. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivuga ko ari mu myiteguro yo gushyira umukono ku itegeko ryemera ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 mu Burundi bwari jenoside yakorewe abahutu. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu yavuze ko ifite amakuru yavuye mu bantu begereye Pierre Claver Ndayicariye, perezida wa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge Severe, avuga ko umushinga w'iryo tegeko wamaze kugezwa mu nzego zitandukanye zifitiye ububasha kugira ngo ziwusuzume. Ayo makuru kandi avuga ko Pierre Claver Ndayicariye hamwe n'itsinda rito riri hafi y'umukuru w'igihugu
bakomeje gukorana na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo iryo tegeko ryemezwe mu buryo bwa nyuma. Kugeza ubu uwo mushinga w'itegeko uri gusuzumwa n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, Sena ndetse no mu biro bya Perezida wa Repubulika. Ibi ngo bibaye nyuma yuko ku itariki 20 Ukuboza 2021 komisiyo ya Sévère ifatanyije n'inteko ishinga amategeko na Sena batangaje ko ubwicanyi bwawe mu Burundi mu 1972 bwari jenoside yakorewe abahutu. Ni inkuru ikiri gukurikiranwa n'ibi binyamakuru, natwe rero tuzayibabwira igihe izaba yabaye confirmé. Dusoreze hanze imipaka ya Afrika, aho Leta Zunze za Amerika zamaze kwanga igisubizo bari bategereje cya Iran. Ibi ni ibiki? Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yanze igisubizo cya Iran ku cyifuzo cya Amerika cyo kugirana ibiganiro by'amahoro, ibintu byahise bikuraho icyizere cyari gihari ko intambara imaze nibura ibyumweru 10 ishobora guhita irangira vuba. Iyo ntambara yangije byinshi muri Iran na Libani, ihagarika urujya n'uruza rw'amato mu muyoboro wa Strait of Hormuz kandi izamura ibiciro by'ingufu ku rwego rw'isi. Nyuma y'iminsi mike Amerika itanze icyifuzo cyo kongera gutangira ibiganiro, Iran ku munsi w'ejo yasohoye igisubizo kibanda ku guhagarika intambara ku mpande zose, cyane cyane muri Libani no ku mutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja bunyura muri uwo muhora wa Hormuz wari ufunzwe, nk'uko televiziyo ya leta ya Iran yabitangaje. Mu masaha make nyuma y'uko icyo cyifuzo cya Iran gisohotse, Trump yahise akinenga ku mbuga nkoranyambaga, yanditse ati sinagikunda, nticyemewe namba. Niko Trump yanditse. Ntiyasobanuye impamvu zirambuye, ariko nyuma y'uko Amerika na Iran bananiwe kumvikana, ibiciro bya peteroli byahise bizamuka $3 kuri buri kagunguru. Itangazamakuru rya leta ya Iran ryavuze ko icyifuzo cya Iran kirimo gusaba indishyi z'ibyangijwe n'intambara ndetse no gushimangira ubusugire bwa Iran kuri uwo muhora wa Hormuz. Ikigo cya Tasmin cyatangaje ko Iran yasabye Amerika guhagarika ibihano byayo byo mu nyanja, gutanga icyizere ko nta bindi bitero bizongera kubaho, gukuraho ibihano by'ubukungu no gukuraho itegeko ribuza kugurisha peteroli ya Iran. Amerika yari yasabye ko habanza guhagarika imirwano mbere yo kuganira ku bibazo bikomeye kurushaho birimo gahunda ya Iran ya nuclear ya Iran. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko Iran yatanze igitekerezo cyo kugabanya ibice cya uranium yayo itunganya cyane, hanyuma igisigaye kikoherezwa mu kindi gihugu. Umwe mu bayobozi ba Pakistan yavuze ko Pakistan iri gufasha mu guhuza, ariyo yashyikirije Amerika igisubizo cya Iran. Nubwo rero hari agahenge k'imirwano kamaze ukwezi ndetse mu masaha 48 yarashize ibintu bituje, ku cyumweru drone z'umwanzi kuva ku munsi w'ejo zabonetse hejuru y'ibihugu byinshi byo mu karere k'ikigobe cya Peresi, bigaragaza ko umutekano ukiri ikibazo gikomeye. Ariko ubwato bwitwaje gaze biyobowe na Qatar Energy bwitwa AR Karitiyat bwabashije kunyura muri Hormuz amahoro bugana ku cyambu cya Paul Qasim muri Pakistan. Bwari ubwa mbere ubwato bwa Qatar butwaye gaze y'umwimerere bunyuze muri uwo muyoboro kuva intambara ya Amerika na Israel muri Iran yatangira kwa 28 Gashyantare. Amakuru avuga ko Iran yemeye ko ubwato bwayo bunyuramo mu rwego rwo kubaka icyizere hagati yayo, Pakistan na Qatar zose ziri mu bikorwa by'ubuhuza. Byongeye kandi ubwato bunini butwaye imizigo bwanditse muri Panama bwerekeza muri Brazil nabwo bwashije kunyura muri uwo muyoboro bukoresheje inzira yagenwe n'ingabo za Iran. Bakunzi bacu rero ibintu ntago byoroshye na gato. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko intambara itararangira kuko hakiri akazi kagomba gukorwa, harimo gukuraho uranium itunganyijwe, gusenya ibikorwa remezo byo kuyitunganya no guhangana n'abambari ba Iran hamwe n'ubushobozi bwayo bwa misile. Bivuze ko ibintu bigikomeye kurushaho. Bakunzi bacu rero naho dusoreje amakuru twe twabateguriye yo kuri uyu wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Areka mbibutse ko nababwiye yuko Burundi hari abatangiye kubura dosiye ya ndege yaheze muri Espagne. Gahone inanga yikomye Amerika nyuma y'igitero cya drone. Hagati aho twabwiye uko bimeze M23 mu kibaya cya Rusizi uko iri kugenda hava. Imfungwa zifunzwe na leta y'Kinshasa ziravugwaho inzara ikomeye. Hagati aho rero kandi twabwiye ko mu Minembwe naho bitoroshye. Twabwiye ko mu Burundi bivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwemeza ko jenoside yabaye mu Burundi
mu 1972 yari y'abahutu. Tunababwiye ko rero Trump yamaze kwanga ibisubizo byatanzwe n'igihugu cya Iran. Reka mbashimire ko mwabonye natwe muri aya makuru. Mugira umunsi mwiza. Uyu munsi ni kwa mbere, muhaye muronke ariko ntimujye kure, mugaruke mu kanya tubabwira andi makuru abagezweho. Mwari muri kumwe nanjye Jean Pierre, muhahe muronke.